Autonomous Council lapen Assam Power Generation Corporation Limited angbong longko long 120 megawatt lower Kopili Hydroelectric Project kasalam Japan MOU kachento. Assam Manpeng Governor Jagdish Mukhi Arkoi Surkep arikang sam diporong supinang layatlo. Karbi Anglong Autonomous Council pen Karbi Risonim so wrong aja parman nini restricted holiday ke ho. Kardom aprang sikado ko pantami adap ke mea kardom pajerdo morning news along penili thari chesong teron number tang ton pen RJ tham. Nini kaomria modeng pen Arkoi Surkep arikang sam porpai pora minute pokebra po pormalom Assam Manpeng Governor Jagdish Mukhi dipurong supialo nang palelo. Nini Karbi Anglong kaomria mo kechengsi hojai district nang Vorsi Arkoi Surkep arikang sam porpai pora minute pokebra po por dipurong supinang pale Karbi Anglong ke isya bitung atumpen ing tumarni dun. Dipu Circuit House long alang ni Ajo Bahadosi Pathot adap mate Arkoi Kep Arni Dipu Gandhi Park Lapen Railway Station malom Swaz Bharat Mission Karko Kasalok Amu Klemponji Kasalok Amu Pleng Dedapi Manpeng Governor Mukhi Lapen District Administration ang Bongketon Kelang Lapen Kikikidam Aputak Chingwai Chingsai Ji Ang parta Karbi Anglong Autonomous Council akit hekiding perangke lapen hampang song atum penta ason sonaputak kaching kikachetan jialam do. Dimaso long kupa dimalong 120 megawatt lower Kopili Hydro Electric Project kasalam Japan Arkoi Surkep Arni haflong along Dimaso Autonomous Council apen Assam Power Generation Corporation Limited ang bong lamdon mati MOU chetokpon tangdo. Longkolong 120 megawatt lower Kopili Hydroelectric Project kasalam Japan kadogave chiri suri trogra paroner kebalong le panong ponlo chiri sialong suri pokeba midula penrehing ami long lokapi panpo Dimaso Autonomous Council pan ki pija lamta lamdon long pupu ang bong chekroy la so lamdon dima Hasa Autonomous Council Principal Secretary Mukut Kemprai lapen Hydro a General Manager Antara Burwa ang bong si Chetoklo. Lamdon ka Chetok amayelong Dimaso Autonomous Council CEM Debolar Gorlosa Assam Power Generation Corporation Limited asay po tum Chetong dun renti. Plikebra pliang deng Karbi Risonim so wrong ajelong pacheton dun pen Karbi Anglong Autonomous Council pen pining nini restricted holiday hoxi Karbi Anglong chokomar aham pangapan birta kami pajer. Pining plikebra pliang deng Karbi Risonim so wrong ajelong pacheton si Karbi Anglong Autonomous Council pen nini restricted holiday hokponlo Arkoi Surkep Arni Karbi People Hall along kapado Surkep ang deng chong mai pi mati conference along si la solam CM tu liram rong hang pachita alang li chong mai pi along lam kaning jehot Karbi Anglong japya jahoy long le along aron repen hemrit kachiki matumapan prabjin pen direkpo lason at taxi sai pader de pin pen lakhijan along takeklem Japan sik dang bom loputa CM rong hang ningje lapen ke dan minguni ke ni thom bija titi kulite lapen ke Durga Puja ni ke ni thom ni fi bija titi lasi Karbi Cultural Society Karbi Festival bangke pining penili nini kulite pijalo nini diklara la ko calendar ma teknologi ma kimile calendar lo nini dakwang pijat ko holiday nini bangke la dake Karbi Anglong bangke sakuri ke doara tum bangke tak nanglang dunia nihang tumta nanglang dulong po nanglang dunia nihang tumta hem sangang po labangke nili awal sai pipono ke free bangele tumangke border issue itum Karbi Anglong ne 10,434 square kilometer to
Ora 10,434 square kilometer bangke jok tamela ke nagano Meghalaya no 1 inch ta pe ponong le dadangi la bagay tum mane ning sikat situm je song nangi la pen iltum la bangke je rai du nangi don mal itu la sini ninje welo nili akapega mai do di CSP family la border alam langkai jam la so check pro sini iltum da normalam so por phandi na pharmat birta moington panik sene Siraknon, Birta Kamay Nanglipan. State Bank of India is organizing a combined mega camp on 8, 9 and 10th of January 2018 at SBI Defu branch, Lumding Road. Up to 50% discount longpo, loan kachitu une atubapan. Labangso of our side Kamay Endonon, Lapen Bank loan chipione pen chapajok dunon. और अभी एक और भूकंप 7.4 की तीव्रता का Wait lagi. Ahiring tangrak anlo. Ong dunga tuma pran kedam ta du uta haipo. Nonjong itong geham bitch kim je phansi ji tham bom lo. Nang ki pray to duk lo. Nilita hem gimi kim bom lo. Sita lahaya lamen asapta nili mathate. Athema nili hemalon extra ki pidundo. Athe nili hem ki kimalonge tata discount SD bar pensi kim ponlo. Tata Tiscon SD Extra Safe Bar lagi Texer a technical atum pensi Mesena Factory along Selam Pon lo. Lasi Tata Tiscon SD Bar ke kaita Extra Safe lo. Have one bite of sweetness in your little and great celebration and occasion. Taste it today at Ashoka Sweets, the Soy Building, MG Road, Defu Market. Aturkimi Academy, Rukasen, Amlapati, Defu 782460, affiliated to CBSE, New Delhi. Admission open, Montessori up to class 9. Issue of prospectus and admission form from 1st of December 2017. Facilities like Boys and Girls Hostel, audio visual teaching aid with projector, Smart Class, Next Education Inter Private Limited, arts and dance classes, etc. Montessori classes will start from 1st week of January 2018. For admission details, please contact 03671 273084 or 7896 971 592 or 8724068454 or 8472091283. Holy Child Academy, Lurulangso, Defu Karbi Anglong. New admission starts from 15th of December 2017 for the class of playgroup to class 5. The new classes will start from 8th of January 2018. The academy provides many facilities such as computer education, secure environment, music and dance class, art and painting class, playroom, audio-visual room, school tuition, daycare, school tiffin, smart class, child development center, etc. Parents and guardians are requested to collect the admission form from the principal office at office hours. For more details, please contact at 9854 143 772 or you can also contact at 03 671 27900. Ganj Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akinang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang litum Arniwang kenang sot kecho ason la penthesire alang hithi kulat along longpon ikji. Kang sirtang kijun alang tharwe alang theso alang kecho ajam thu tharmit aduk thelua kreng chitronola ukthor pen chenglok ongdung hemalong akinang sot hormu longpon ikji. Dihina mo pipotot birta long wang tulo. Defu taralang suk kachalenga tuwar kasalampon boma demalong pini arkoi ni paisur kep arni Karbing Autonomous Council CM tuliram rong hangpen kelang charidam pusi perang kepen birta nang pale. Defu taralang suk kachalenga tuwar kasalampon pameji aphan CM rong hang lapen are sanghol tumben lang charidam. Birta ki pachini pon atengke difutar lang sa white kang kita tumpensi towar kasalam asylum claim dun rinti Karbiang long penang tana tumke labang so asylum nang claim dun ave la sitara lang so hawar long ke dara tum sidame towar kasalam pon asylum kacharap kachedun pamiji pharan parta ki claim ke dama long kilang dun pamiji phan pachini apor ki hot ateng pen labang so towar kasalam ki patang je phanta CM rong hang hin pen pachini pon thu
Karbi ang long real long Karbi arisoy jang atum pendang lok program kai tum setami ke Charlie amu tang det pen voreng our cycle long dun de arisoy jang atum dipu rooftop along voreng our cycle long dun japan loke jok dona berta cut news long berta nangle Karbiari swe jang atum tanon ke Charlie ke thek kire atum do olo mesen ang deng ke Charlie chpa undun pen voreng our cycle long dun de atum sang roilo loke Charlie huda pia potum osumar phan loke pathek jia phan la pen mo phi loke Charlie ang deng nang unlote asona sai kamalong chongda chutulo dun pen amithang hemarit amke kapoche joy ke popora tangka maha kiria prengdu ijengjang anparta longle hayu kachi patala tum tado sitame Karbiari swe jang atum Karbiang Autonomous Council pen ki parlo sai kamalong voreng our cycle long dun ke apia lamlo jojor cholang along anta adim kachilong dun sungkrunga son sinang dutanglo lason sinon malom difu galaxy hola long thedum isyakulat kang pujido laso along voreng our sai kacho hangdun jia phan ong dung ari swe jang tum luka cho jog duna birta long Pini morning news sa berta bang kila ponsi kangton poniklo laing bom the cut news channel do me tag me kurwang tu